Bitbit ang bandirahan Pilipinas nga dungogan ira bungto. Formal nga linakat ang mga pinili nga estudyante ti nga Dolores National High School o DNHS ti pakadto pinang Malaysia agud magpartisiparan prestihiyoso nga 14th Regional Congress Search for Semeyo Young Scientist o SSYS nga pagdudumaraan niya nga Pebrero 9 nga 12. Ibibidahan mga batanan nga scientist at ni ira proyekto nga e-Connect plastic bottle reverse vending machine. Ini nga imbensyon inasa nga solar-powered trash exchange Wi-Fi system diin ang mga basura nga plastic in pwede himuon nga internet connectivity. Ini nga proyekto inasa nga kamatuuran nga ang mga dagko nga solusyon para problemahan basura nga teknolohiya in pwede magtika nga gudti nga komunidad ngan magranggat ha international nga entablado. Ginkilala ang karitngan aram ni Joel Alexia Erasga, Joel Kaiser Batula, Marie Chloe Manlisas ng Precious Jordan Arca. Hapaghimo hini nga world class nga inbensyon o inobasyon. Hailaromhan paggiya hanira coaches nga hiramis ana Lina Verana ngan Miss Shaira Linalcoso. Ang Southeast Asian Ministers of Education Organization Consemeo inusa nga international nga organisasyon nga gintukod ang tuig 1965. Agud pa orasahon ang kooperasyon ha edukasyon, siyensya ngan kultura habugos nga Southeast Asia. Lakipan mga miyembro hiniin unsi nga naso darihiyon upod na ang Pilipinas. Ang Search for Semeyo Young Scientist o SSYS inusa nga dako nga kompetisyon ha ilarumhan Semeyo Rexam kun Regional Center for Education in Science and Mathematics. Nagpapadayon ini kumo sa nga platform diin ang pinakamagkarit nga mga batan-en nga siyentipiko harihiyon inagkakatitirok agud magpakitahin mga inobasyon nga nagsusulbar aton mga problema ha kalibutan, pinaagihan STEM kon science, technology, engineering, and mathematics. Ipinapakita hini nga kadaugan nanusayhan mga estudyante tikang ha Dolores. Diri la ini mahitungod a kompetisyon kundi mahitungod ang pagpapakitan abilidad ang kabataan nga Pilipino nga maghimohin makahulugan nga pagbag-o siring an eskwelahan. Nagpadangat naman hin suporta ngan pag-ampo ang bugos nga komunidad han Dolores para hini nga mga batanan nga magrerepresentar han nasod. Ngan ginlalauman nga inin magiging inspirasyon ha iba pang estudyante nga kopyahon ang ira ka mapinta sa pagdiskobre ha kalibutan han siyensya ngan teknolohiya. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.